Halo perlok ngai kublai pi we baro sai sen pat ha kanika blog channel ka jonga te mentaka singi nga dokumen bha but hadin ka jing up kmilenti ka jonga ka ba mentala arsnem ngalayo ban pediang ya ka jingyo ka ba sel tenat bha te ha ka jing em ka jong u youtuber he ha ka jing em jong we youtuber habaki yo ban pediang ya kane kawai kapisah ani jing sngel tenat ka jing sngel komen sim to pi kenya nganong syukum no mo te wa nam so so bakala nga khamyo pisa mo nga khamyo pisa nga syu kren kai Henry kai ka bangala yo pediang mentakasi kalong hadin arsnem ka jing up kmelenti ka jonga bangan yo ya uni Google AdSense pin. Te mentakas ngi ngalayo pediang ni uni Google AdSense pin. Uni ngangit pi mo mo uni Google AdSense pin mo uni udah tahu pin ba baru ki YouTuber ki up kmelenti ha ka jing im ka joki enda kila dep bandap 6,000 subscriber but 1,000 kenta watch time but kila sedang ban monetize ma ban shna ya ki AdSense ki jongki but ki apply yang ne upin tengaru ngade way wala apply yang ne upin ma te mentang ala yo hakti jonga ala yo yung ne upin ma te ngasotanat bang ala yo ban pediang yung ne upin te ngam nang syu ban batai ke jing se komen ke jonga nomor ka de sin ke bring kong bangan yo pediang yung ne upin ma Google AdSense pin te la de don na pediang jong pi ki ba deki para YouTuber ki bala yo yung ni ngam tip hadu kat no pisu komen mo haba piyo ban pediang yung no pin tengah apat mendakas ngi ngaso komen bah ngani itu ipi kendia ya kenika blog channel jonga ngasdang haka Januari arhajar arpuwe ledang ambaklah di menta ngaladap arsnem pura tendang ladap arsnem pura bat keta kejing tristom kejonga bat kejing yerap kejong pi bat pila penyo yang hadu ngriu hajar subscriber te ngarang ye kapat ye pi ba pindang yai share sigi parlok kejong pi dang yai like ye ki video kejonga mo lemba kanika channel kejonga nga upload ye ki content ki ba pher te kejing kerpat kejonga dang pen i ye kejing it kejong pi na ka benta kejonga but dang yai share she ki parlok kejong pi khnang ba nganang ya dang la shu ya ka ban pen mi ye ki video but bang la shu ban wan rai pi ye ki content ki ba pher lemba kanika channel kejonga te ngai khlei pi we but dang yef dang ya kejing ya support kejong pi ngi skam ba dei de kejing support kejong pi bangala ban long kumni ku banganga long mata te khlei shibun khlei shi hajar ngo okay bye